Garis sing wite rubuh ya lur, apa iya sinapik ya. Tili iki ya. Wite rubuh iki kowe, gas kena angin sih. Tili iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wite rubuh iki ya. Aduh, ya loh. Mentega ki lur. Orang ada tambang apa ya? Lah, orang kuat lur. Orang tambang orang kuat kayaknya nih. Orang kuat ya. Wite rubuh apa hak? Orang tambang we lah. Macak orang tambang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tambang macet lur. Tambang bela ya. Orang kuat ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amok ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayane main di sini ya. Kita rubah apa ya? Masya Allah ya lur. Enak banget lur. Kita rubuh ya. Nah jalur. Masya Allah. Di sini lur. Wih. Waduh. Ya Allah lur. Wih. Hai. Wih. Mantap lur. Jase. Handap ya.